Da li voditelji mogu toliko da budu glupi? Приз за победу тривиален – деньги. Впрочем, о какой сумме идет речь, организаторы не говорят. Наталья Гусок, Ильмир Штангелов, события, Днепропетровск. И, как сообщают наши корреспонденты, ни в одной из стран не случилось обещанного на 18:00 конца света. Американский проповедник, автор этого прогноза, снова просчитался. Хотя у нас еще есть шанс застать апокалипсис. В интернете есть целое расписание. And police have said it all day long, and what they want people to come out here and have a good time, but they want people to be safe and be responsible. That's the latest out here, Tim, in Northeast Philadelphia. Claudia Rivero, NBC 10 News. All right, Claudia, thanks. We've got to tell that guy right behind you. Thank you. All right. Više od 1.600.000.000 penzionera u Srbiji izgleda očekuje sasvim skromno povećanje jesenjih penzije. Tačan iznos oktobarskih povišica penzije biće poznat nakon objavljivanja zvaničnih podataka. Nu är det slut för den här veckan, men ni ser oss på måndag igen. Hej då! Men, oj, gud, vad jag Ujebem ti sunce, kako ružno izgledam oko. Ujebem ti sunce, kako ružno izgledam oko. A jebi ga, moraš mi. A u 6 sati i 8 minuta idemo na jedan muzički spot. Za koji sekund počinje i spot, tako da, ajde dok ne počne spot da dam jednu informaciju. Starosna granica za odlazak u penziju za one koji nisu odradili pun radni vek od prvog... Alo? Jebem li vas bre sve tamo? Ako se navodi pretresom su bile obuhvaćene ponovo. Malo me pojebo idiot. Izvinjavam se. A Bela kuća sinoć je saopštila da je odbijen zahtev Kine da američki predsjednik Barack Obama otkaže najavljeni sastanak sa tibetanskim duhovnim vođom Dalaj Lamom. Kao što znate, poštovani gledalci, u selima naše opštine postoje ogranci Narodne biblioteke Jovan Popović iz Kikinde. Najbrojniji članovi seoskih biblioteka su učenici osnovnih škola iz pičke materne.